Oke guys, kembali lagi bersama saya Nasi Pak Pahan. Kali ini kita mau mereview sebuah video dari Facebook yang bernama Obet Mei Situmeang, dimana sebuah video nenek-nenek yang mau dikasih 300.000 untuk nyoblos Prabowo tapi dia tidak mau. Bagaimana kesaksian ibu itu? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Ya boleh lihat mau 300.000. Contohnya pilih Prabowo ni na olo do. Dang jauh. Begitu. Hari kubareng di TV marsuara mana pohina jorbut. Sorana songonima posina. Ini si hal. Makanya udah kon naking atong dang na bulan ning membanding bandikon ni ba. Mulai zaman ni Soeharto, si Megawati dohot. Tangadong dapat. Zaman ni Akasih si Habibie, si tangadong dapat songonon. Gus Dur. Taboni dia rakyat persikola. Adong membantu. Baiklah. Sudah rakyat dibantu. Apa dibantu do? Ya. Karena hamil maranaki di. Sudah dah kebato eh. Anggono engko tabo dia rakyat igutima. Au mendok dah. Tabo do dia. Baolo. Tutu dah. Gabe menyesal do pato putu ni mo. Dak pola mana. Nak pola te dak pola. Lanjut datong. Soboy lo mo. Biar main. Oh lo. Tu katuhan do. Ido, setuhan do jalo. Ale yang go memang nyatana madinikmati rakyat ti anggo kada joni si Jokowi kan. Ido pas. Nikmati maraya mo na tutudo. Tutudo. Memang tuho do. Ngaidok kon na do si pata sa dipaksa-paksa na anggota PKH dot anggota Raskin dot anggota KIP ni na mamili-mili si Jokowi. Di so tuho do no angi. Ara ko boto iba ito. Nakwat tu si idang malo ako bigi man dohi. Oh lo ima. Pokok na anggo na iboto burjudo si Jokowi habis. Baik dah. Burjudo si Jokowi. Ido. Anggo akadihanan na macam-macam bagay na dak boto. Ya boleh lihat mau 300.000. Contohnya pilih Prabowo ni na olo do. Dang jauh. Begitu. Hari kubareng di TV marsuara mana pohina jorbut. Sorana songonima posina. Hah? Dapat dia di bambigi. Nangolo. Dilihat 300.000, pilih Prabowo ni na nangolo. 1 juta pa nadang diaw. 1 juta nangolo. Ala burju si Jokowi. Ala burju si Jokowi ate. Ala burju si Jokowi sudah disumbang rakyat. Disumbang persikola, disumbang rakyat. Mangat sudah, hidup sudah. Ada pe. Itu ate. Mula ni di ba? Ola ni mah holong ni amat kay tuhita. Tuhita. Kaya ton. Katuraya to. Bay do da. Di mata hilala siya noksal po nang adokan. Kolongi. Dang adon. Dalat tadi pa yes. Di pa tura sudi. Oma, si tawis mo naon. Najolo hiado baga dalan zaman ni si SBY son. Tombak. Madluban. Aglo to bayi. Masih tuh. Dukun si Jokowi do baru baga dalam menokan. Bay do da. Bolo dalat tuahan nga te. Salpu adia kotik tu tarutung satu wahat. Borong-borok tuaha duwi na.